Igeria rĩa guthararia mucemanio wa kiuteti wa mutongoria wa kiama kia na Kenya Martha Karua kiumia kihituku kaunti-ini ya Kirinyaga riu nirio riigite andu atandatu moko-ini ma watho magikwirwo gukuruhania na mahitia maya. Kuringana na munini wa county commissioner kaunti-ini ya Kirinyaga Daniel Ndege, kuri na andu makoretwo magitumwo guthukia micemanio ya ateti na guthararia thayo wa muingi, akiheana muhiano na giko giki kiria kiahanikire kaunti-ini no kiumia kihituku. Sijui ni wivu ama ni nini, viongozi wengine wakatoa pesa ili aruhusu mawe apigiwe kelele. Ama mukisikia mambo kama hiyo? Mawe ilirushwa huko Kagumo na hata hapa Kerugoya. Kuringana na ruhonge ruru rwa borithi, aya atandatu ni magukorwo magikinywo igoti-ini na kuhingũrĩrwo thitango. Serikali sio kitu ya kurusha mawe. Unaonanga serikali ikibeba mawe kweli? Inabebanga nini? Inabeba bunduki. Kwa hivyo ile kitendo ilifanyika juzi iwe ya kwanza na ya nini? Mwisho. Wale walikuwa wanarusha mawe walikuwa wachache sana. Na waligonga wakarushwa wakaenda. Naomba tukue na amani. Mubunge wa Kirinyaga ya gatagati munene wa Mbugu ni ahinyiririe muingi guthikiriria ateti aria maramacerera ona thengia wa mirugamo yao ya kiuteti handu ha kumaugiriria. Muteti ndiraguboci ukamuthura na guthura ni siri ya mundu. Thikiriria na ko ndwenda guthikiriria ri nduke mucemanio wake no ndugatume mucemanio guthi guthukia mucemanio wene na rekio turuiga tafadhali andu wa Kirinyaga ekiria atongoria moka tukamathikiriria. Wambugu ni ahuriire ndebe ngwataniro ya Azimio la Umoja hamwe na Raila Odinga agitariria muingi bata wa guthura ngwataniro ino kuona Martha Karua ni ahetwo giturwa kinene na ni wa kuma gicigo giki. Ungitumuugiriria mundu ucio akona message atarenda andu acio meigue niki arugiriria ndarenda andu meigue niguo matuke akumenya na matuke aguthikiriria. Handu-ini ya Kameme TV ritora kwa ni Bataru wa Mwangi.